will start from tomorrow. Usambut Chief Executive Member jong ke KHASI ubak pencengan lang NSM ula banjur da kebaong bakalong ke Nongpoh Shibun na kebenta ke Senat Treikam ke Nongpoh District Council bahkan pendonkam pura ya kebor ke ikhtiar jongka ha ke bedai batbut teli ki mat ki bedang hap apo ke jingpet jingkmi jong ke District Council aga po bula lek jurep ya ke office jong ke KHASI Nongpoh. Ula pelik jengmut kam tam eru halo ke benta jong ke KHASI haga ban pej ban kmi ya ke ying bishar ke District Council ha ke leng ke jaka jong ke district. Habaya ai jing kren shkila patai khubor uba asiem ula penpau ya ki jing yai persang jong ke council ban penbej benya tek petek ya ki Rukom Treikam bat ban kam Pynbha Shuh ru ya ki hapo ke tenat Nongpoh jong ke District Council. Patai kumba pikir ya din bangla bu ya report jong magistrate aman lagi district kota dan kam nak menunggu ban senten la kami day bata manpower staff hidup orang day bata infrastructure dia itu tu orang yang gundu badi kong badi magistrate di mana dan kam susu ban klanya ka manpower komputer operator LD badi Bencistan berdui di staff mana ko bakit kibu ba kunjungi kebun kami Rukom ki kisah sekarangnya aku ini kong akan bertalai sepak di istiqam dan kami ban kampen bahaya kan sosial bukan Nongpoh.